ngo eri omugujya gutungure emyanyena ya government ku government twerekire no kutungura emyanyena especially tuineho ebyo buhinji aza ebyamakorero tujeta agro industrialization mu rujungu tuineho ebyo burambuzi tuineho ebyo bugabo mu itaka kandi hamwe nebyo buhereza ab'abantu mwene budget eji eyorekire kugira ngo tungure ebicweka byo bina kandi ebicweka bine budget ratungure ni ndeba ngo neje kuyamba omuntu wo munya Uganda kugira ngo ahikweho obuhereza okukira munonga tinka budget twine twinemo ibintu bisa emihanda misa amashomero masa budget eji eyorekire kutungura obuhereza omumyanye n'itwagamba omubyo buhinji aza birimo amakorero mwene ukutari kwinjirenda twinemo ebyo burambuzi nebyo no kutwongera omutindo abyo bugabo mu itaka kandi hamwe no buhereza azo buhereza omubyo buhereza ni hari na ICT ninga shi ebyakari magezi ebi president twinagambira abanya-Uganda ngo bejumbire mu kandi nabwe twaza no mulemba huguri kuza hatiya tuneje ko artificial intelligence kugira ngo abanya-Uganda special minyeto ejumbire omubyo buhereza bw'emirimo especially ebyakari magezi aho kuba omunsi turi kutora munawo nibyo biri kujya kutuyamba kugira ngo bihereze emyete mirimo kandi n'ikindi eki government ya Tiresera ne cha tenfold growth ninga shi omu sector zina zirimo ebindi bintu 10 ebirabase kwegita hamwe bikahereza abanya-Uganda direction yo kutora mu misho yabare munonga. Okay, echanga nkakigezi ntukimanyangu kirumu ebya obugiga bwo mu itaka kirumu na tourism nimwe abinte bitukwesimisa okukira munonga around this time obu turiyo ntureba ngunza kwakira factory ya iron ore omu budget omo kareba mu ebiba areas zibabire ba prioritizing iremo hino kubarebere ngo kigeze ntujaganyirwamo yobare umutebe nkanisa kandi nabare batayari west mwenu echanga kicha kigezi katutesera nitumanya ngo kigezi niyo hub ningashi nigo mwanya oguri ninga engine kandi engine ni twasoje tegereza munonga ni engine yebyo burambuza aze byo burambuzi ebyitu nibyetorora ahangaji eri turi kweta mountain ngoriro mu rujungu echa kabiri omurikigezi twinemu inyanja nyamurungi eyabunyonyi inyanja je ni ebigwa 5 na mukaga tine nyanja ine bigwa nkebyo byo no mu Uganda na East Africa actually echa kashatu edo nyanja niyo eya kabiri umuburingwa kugaruka hasi aza nikituma abantu bingi bija kureba ejo nyanja neshwaki ne ejo nyanja ekahangweta n'abantu abajetorire ecyakana emibereho ni mutwarize y'abanyakigezi na umurujungu njangu bali hospitable ni bakira tushanje mu cultures nyingi omunsi tizikaya kira abantu kabanyakigezi omubyo burambuza again twineho waza kisoro hariho muhabura ebirunga byote birunga sinare na landscape ya kigezi ngenu eine okwekozirwe eri unique tekashwana na ndijo myanya amakuru nje bayisangu omuri kigezi twinemu opportunities ninga shi twinemu omugisha kugira ngo tourism ya kigezi neba engine yitu ngenu ndebere budget yatayisira aha mahoteli aza mahoteli agubatirесira ni amahoteli gutukweta garakijari ninga shama hoteli amahanga namwe nuko kumanya guturi muri rwanda rakijari mwenu bagira ngo omuntu wena okubayine esete zirika miliyoni 5 za dola wazita kwa za Uganda ninga kwa $5 zibazo ita miliyoni 5 zibaze mu dola katujita 13 na rukaga nizibazo nka billion nka billion nka ezo nizo nkigana nkaga mwenu nibena ngo umunya-Uganda omuntu wabutosha hina abantu abinezo sete bina abantu bazinezo sete bakazikora bazibika mwenu waje barona kugira ngo wa investing mu tourism nikija kuyamba munonga echa kabiri wabo abamwe basente abine eza dola 10 nabo nikija kubayamba nunga kuganyirwamo kugira ngo yabi basenteze omu tourism nawe government emuterera kahumuro aza kahumuro akanikija kata omushoro
gwejo hoteli nigwemerezibwamo kugira ngo bakwe akamuro k'emyaka 5 kikari 10 otaka ha mushoro guturuko tagwa income tax ngeno ni bakakabeya kugira ngo sete zaho zibibe zeri zibanza zakwa amagoha kugira ngo investment yawe banzo yarugamo eco ni kimwe eca kabiri twineho government already eri kumarira projects okunda abagamira ati hine projects nsezibiri nyingi ngeno haro projects ezi government eri kumarira eco kurebera twino rukuto rwa reka bunyonyi kabare reka bunyonyi no burura rwemerere mu focus ebya procurement na chebi ngonkani tumawundisha kogwa already barutandikira ngeno rukuto ko burura ko rwa kahwa government yamara gufundinga fule ba contractor bakarika kubuzabuza nangwa no buri gwe muzina gwe bukarugamo nitumango rukutorwe ruri considered at the moment. Yes. Twaza habya na kwatoka cyabyo abyo burambuzi. Twa ndebere kindi government iri kongera sente omubya ICT aza kugira ngo internet yo mu mahamba ngabwindi. Kugira ngo internet ehike buri mwanya gwena. Ngenu ninjira ngo ebyo burambuzi nibasa kutungurwa kandi byamara kutungurwa government yitu neba yakwa atabanyakageze. Tuze ahabyo bugiga bwo mwita kuko wakibuza. Mu budget minister Musasizi akachobora je ngutwine million tani za iron ore. Ziri kwingana 300. Azo million tani za iron ore ziri kwingana 300. Nizija kuyamba ndebere minister wa Musasizi na pushinga kuja batuhe ikorero rya ikorero yo kurashinga ubutari. Yes. Azo butaro bamara kubukurashinga icyo besa nk'abana bakigeze nibyo kubona imirimo abo ko turinduriyane bakururana ubutaro bwabo butare ngo babutwara ndunga mu mwenu kuturira habaho relief president akatiraganiso mu karura kahwire habaho relief nibende kuyo tukori ikorero automatically budget neba yakwata muntu wa burijo especially o wakigeze icyo tagambamo kigeze ni engineer byo buhinji. Yes. Aza ebyo buhinji biha kigeze ni engineer byo buhinji especially emboga twine mondi no mugusha mwenu budgetage ndebere bata sente nyingi munonga ziri kwingana na trillions 2 na billion 250 neziri kulengamo 2.4 trillion omu ministry ya agriculture aza sentezi nizetorora ahali okongera ntubeta extension workers ningashi abahereza bebyo buhinzi mu byaro kwegisa abantu abyo buhinji burungi kwegisa abantu akubara handling ebiba okubara lebere bibamara kugira ki ebibamara kusharura mwenu ezindi sente nyingi na ndebere government ndeziteka aha mizgo kuhinjisa irrigation ningore so rukiga rwenyine agokufuhirira no kushikera aza kigezi amizago ni targeting abantu especially kwagamo abahinji bemboga kugira ngo buri umwaka gwena all year round ni babasa kuba binamizwa kugira ki go kushikeza ebintu byabo eco muri kigezi twino mugera gwitu harimo mugera guri kuraba mukuru twareke bunyonyi ni bazata bivaga wakazi nera bamu mwenu agomizi ko gatapinga gakatu yambere nabwe no byaro munda ebyaro byineme migera yamu konka condition yejo ya irrigation ejo abantu ko bagizwe namizwe kushikera bamanya no kuza kwegura ubukani ngaha government iri kugira ngo ni babasa kuha equipment ningashe byoma nabo kubikombekera either ni otopingeho ninga bande special abahinzi bomwani because government iri targeting ngo omuhinzi bomwani abase kushora bomwani mirundo ebiro mwaka ntuzeta season zibiri abako batakashikera no mare no bano sharura umwaka gumwe so omurundi go mu mwaka ngwenu government kugira ngo omuhinji omwani ngo basa kwere mirundi ebiro mu mwaka ngwenu kugira ngo basa kwere mirundi ebiri tukoreki no kabantamizwe kugira ki go kushikera ahabo ko batushangira omwani hata abajunguni bajeta gorudi ya Afrika omu Uganda ntubasa kwa tine gorudi nyingi ninge twine tuja mutwine nyingi konka y'umwitaka konko mwani ngo no basa guhinga y'itaka kandi ogweshoromero sharuri nanyishika ekindi tutakargira kusheraho president akanagira ngo abantu bakorese irrigation bargomba bishara bareke kuhinga mbishara bareke kuhinga mu mfunzo ko abantu bakabarero na kigeze bakiremiro mu bishara so nogira ngo ejo ogwo muranga gwo kuyagwa irrigation bijya gwe embrace ngenu okuna na ugambire kimwe abiri ko basa kuyamba abanyakigeze ni umu budgetage
no kugira ngo batapinge irrigation kugira ngo tureka kumana tukurura na government kandi government ya compensate ngo tinagwini mu munchi umushahara tindi kugira ngo abantu baguruze mu bishahara ko ngani cyenda ngo bace bashomese burijo bacetegereza abo kuba mizaga nigabasa kutemba kashozi kuko bindi akataka wa kashozi akwashikata ntuma kigeze ntuma one sciences yes na nakolesa tikata kugira niyo wito nabwo toruko ngwenu kigezeji twakolesa irrigation tukagikolesa je noje kushanga ngo abantu babasa kubona ibyo kujya byabo byo kurya kandi n'ikindi babasa kuproducinga ibyo kuza akatare president nasigamba je muturuge akorerenda ahabo kuba ense zindi zitambwire ntambwe kugira ngo zikaruga ahakorere ibyo kurya nizo tugamba abalisabente mu nkole abalisabente mu nkole bakaruga ha kutambura ntujeta nomadism kutambura kuzokunoko bazo mu kutunga ente z'amate dayari nikimanyisa ngo nitwakigeze kuno twakwata irrigation tukaza mu mboga zitu one ntuzachi turi kweta value addition ninga shikongera umutindo gw'emboga zikwasharura ko bano ruka kabare waika ahiguru ahari kaharo ahabuyonza yes nole abantu bine akatare kebijuma bingi mwera abantu aba ni bakugambira waika ko babuza ne bajya konke ibintu gito nibikira kujundira umunsi omubujubwito amakuru twokuronda refrigeration abo kwa sente zipande government yazitekamo bagitweta post harvest handling washarura ebikoya byawe wabibikota mbere nagambira no chairman wa LC5 wakabara ari kungamira ngo hari hempa buhwezi ezibirezi kugira ngo abantu bahavureka ngo nibena ngo bekore mu group bo barete za refrigerator za coolers kugira ngo ibikoya byabo bagomba babikemo konge barabikemo target yo kugira ngo babikwate babitware babe exporting kurabira Rwanda amakuru ngo esente nizibaza yiyongera mu hendo gwese nizibaza yiyongera so mwenu ebyo buhinzi kwa tsamani tukakolesa irrigation then tukaza aha kuri center za mate aza za zero grazing abo kuba itakari turitirire hango muri kigeze mwenu buritarire hango waza hante ente ya zero grazing haro banywane banje bazini kuba zinkundi actually bazinkundise na iraja ngumwe kuno kubona akatakacha kunabe nyine nimbasa kuturisa ente zanje abo kuba tumanyirire kwatente ukaba uri sente yawe no mangu no kusibo no tamburo na kugwena konko wasa no tambura nente yo no kurwena echo kubanza neza kubona ubugwire engohanizi no zubugara no tambura echa kabiri ente never strained omutindo gw'amate ninga shino bwizwa go ucendera arahabi nente kateka yo kugira ngo neba physical fit atiya okuri sente president nasigamba ngo turuge aha kuri se mwene turuga aha cyokorera ibyo kurya tuza achokorera sente mwene waza zero grazing no shanga buri ente yabone kwanga ritazi nka 30 burura aza erita hate ya katjoni shiringi 10 temtware shatu pade mwene watahena ku 30 temtwaro cyenda omuntemu so no shanga nguye himbazi okiyeho ibyo yongera umunte yawe no sigaza nk'imitwaro 20 ekindi Saison tukire muri agriculture aro president umurango gwari kupushinga ogwo gukora aha gukora projects aha itakariche nangwa agira ngo 4 acre model hatejo 4 acre model nayo emwe aha strategies ezibari gukora mu PDM turebere omuri kigeza abantu bamwe bari kugira ngo 4 acre model katuta kujibasa na acres inaka tutazine so hati itwe kigezi twatwara kihaho mwenu umutebekanise barabo kibuze cyo kandi abahurikiza ninyena ngo twetegereze kinteke nitubasa ko tugira ngo 4 acre model tukajibasa konkashi ukora wine ekemwe ono acre model yo no basa kugikora ahabo kuba kunagamba no basa kuba oyine ibintu byinshi byo gukora konkashi ni mujya mukankore kimwe ninga nkore kindi echo kureberaho government ne tugambira ngo iko muri kigezi oyero side apart ngeza rubaya na no mu Rubanda omwani tugugire ki omwani tube tugurekire ninga shwa majani ningora hingo biti byo mwani abihinge biri kwetorora compound ye kugira ngo agira kaseta ko yatapinga mwani ko then rwagati oshanga wabyarishi ogire party wataye kibingo okore sayireji yente yawe je wagambe enteriya then side ndijo otehemboga kugira ngo mboga oryeho ezira sigara twara mukaki
omukatare mwenu ninyena ngu turuge omu kugira ngo tukikabasika tutandike kugira ngo no kubanyine ekemwe nimbasa koreraho ki ecya kabiri hari abari kubasa kuri sempuno empune emwe yamara kwise myezi mukaga neyema aza katije ngo yazara yambishi ebigwana bitano buri kimwe wakikuze mitwari 10 because no kuronda buride bonire ezo temitwaro 50 hanyuma y'imyezi 3 because neba neza aranyuma y'imyezi 3 amakuru ntimayisa ngo ejimvuno yawe watunga one special aho tutamahane habane hamara kongano wasa kugira iki wagira ki ati waganyirwamo ebyo kuya by'impuno teri kurya ngunenda kusiba netambure ri kwirukanga shana wazo mubyarihira muri kwana nabo bintu impuno zo kusiba bakwatire ngo nibemerere ndabone barisa kongani hariho emirimo irwasa korwa hari abarisa benkoko kori kubabwine miliyoni emwe ya PDM president azire na budget yibatire mu nibenda kongera kugira ngo turwaye miliyoni emwe tuzari miliyoni 2 hakiri kori kubene miliyoni emwe ngoko okagorobuwa obukoko 50 aho kuba cyabere practical wazo mu Rwanda already cyakozirwe waza hino umuliso wundebera rya aha TV na yereka enkozi yatandikira nazo nane mpuno no shanga ngo abantu bamwe bari kubigiga hariramo tuvuga ngo tubika basika kukorwa muri Kigezi nibyo we kuyamaka sente mwenu ningira ngo na wano eka no wasagoje cyo wakoreraho ekirayambe okay arohe kindi kwenda tubanze tugambeho first of all no kumanyisangu tuli na live habanya Kigezi FM so ekikumanyisangu ekiganiro kitu cyaba audio visual tuli ha TV na radio at the same time debt servicing yihangeri mu budget omu turebere erimpango batiremu trillion ashatu no bucweka bona nko muntu nko munya Uganda nko munya Kigezi oruma kurire de Kikezi tayine enshonga yo kwerarikirira kugira ngo eri banja ryaza kutukwata mu munonga nkihanga webare umutebekanisa one iki kigambira ha radio nyingi no mu binyamakuru byingi kugira ngo ahari obusirira kinana nabuna na billion 300 neze bishobamo obusirira 3 na bushatu na billion 100 no kurengamo nezo kushashura ibanja okushashura ibanja hari okushashura kandi no kwa no tucheta chi okuservicinga mbwenu kugira ngo hari amabanja gariho agataka hwire kwa magoba gazo no kongerwa mbwenu abanya-Uganda ninyena ngo twetegereze ngo wero amabanja ntwayomiringo mingi ntujya amabanja tugatoma omunkuto tukore nkuto tujya amabanja twomeka amashomero nangwa sa sometimes tujya namabanja ushangana tujya amabanja tuja ngo hariho let's say increments zazo mu budget ezo kuyamba sectors zimwe nka defense for example kongani nyena ngo abanya-Uganda mu kimanye ngo sete zite zitwire koza at our disposal no busirira 50 na billion rukaga okay hari obusirira kinana nabuna na billion 300 ngenu niyena ngo abantu twerarikirire twerarikirire munongo kugira ngo tutije kurara twayisima abo kuba okwesima kwitu ali trillions 50 zasigara 10 na trillions 10 nezo mbyo kwerinda no trillions 10 no buhumbi rukaga neza emishara y'abakozi trillions 8 no na billion 8 nizo mbyo kwerinda so amakuru atawa dispose kwa ndugamba ziriya ezo buhingi ni 2.24 eza emishara y'abashomesa ni billion 5.8 ezibongiremo nikimanyisa ngo twata control gira appetite ngihanga esete zitu ninga shemirimo yitireje kuba kurara yagena nezingama echa kabiri nishaba buri munya-Uganda wena ninga shobora munyakeza aho rabori korahorire ngo esente ezibaja ngo zazo mu byo buhingi ibo yebuze kibuzo ngo munyakigezi nyo mugezi sete niza kuyamuziha nyowe ntapinga ngo nyo nkwatenga plani nyineha nyo plani nyineha kugira ngo ezisete obusirira bubiri na billion 250 naye positioning aje ningwataliza nkagenda ahabo kuba haro umwana wanje gise kintejo ngakubona injene bishe basho budget yabonera so yanyeta yaje nkonga shikare badishoma iho mugize sete inezi wihambo none no je buri mwaka nyo strategy yanje ni kundabe nyina kataka
niza kuba baja ngo hari sete za agro for example abacara hari sete za agro zyo mu banka bazo mu post banka zirimo ba sete za agro ni bazihiriza abakazi abo mu entrepreneurship yes akwana hati government yongera imezindi ziri kika billion 20 kugira ngo umukazi wawe tirima wo mwine kuko umukazi wawe yazo mu post bank nawe ni mamaka soft loan aza baroneji ni interest rate ni yanka 1% nga 2% omwaka gwona annually ni 10%. As a loan is to commercial banks, you mu 20%, 24%. Konkeji ne ya 10% omwaka. Mwenu oye position ngo joti nyona ni mpinge omusiri gwanje. Nimbasa kwata hali ndambule manyingu na nyinzi nazibona. Anani nyendangu Saison obokwatire mukachaho tuze ombutumwa bw'abashubuzi kandi twargayo tugumize mune kiganiro iworo muno tureba hata ya West turi live muri Kabale kandi niwo turikize Habanyakigezi FM turi live kuruga ha Safas in nyine Saison mwebaze no muhangu omubyembarira yihangere kandi tugiye tugamba ha budget yihanga yen2026 2027 katwumuro kace ntuza kuba tugaruka. It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Bulira bulungi, I feel so nice. Sing chom 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 chom, Chomelo. Again chom 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 chom, Chomelo. Ono ye kyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jerry biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Twakwakira hari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwa hiyo kandi obwa hateryine chata okutendeka beji bona aha rurengo rwa Africa ekuretera mishomo nyamwingi erya rurengo rwa degree aharimu ka medicine and surgery, law, business administration, applied economics, computer forensics, petroleum geoscience nendijo mingi. Twine nendijo mishomo ya diploma in clinical medicine, community health, global business nezindi kosi nyamwingi ahari King Caesar University hati novasa koresa intex ibiri zonka iyo kwa kana neo kwa munana nyensya yawe hinduke na munonga wamara kusharaho shangari proti 22 King Caesar Road Gaba Kampala ningo teresimu ya noti 200 rwendi 11 ningo twikirira kibanja chite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses. At 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. ebyokwomeka byongera koroba kankwanjulire ankole crazy limited abara kubumbira byokwomekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu
Kamangalore Tiles, Portuguese Tiles na Flat Top agemigongo. Lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka Fire Bricks, Max Pans, Interlocking Bricks, otebwe partitioning blocks. Obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa, bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii. Mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho. Byona barabibumbira muri mbarara. Omwibumbe rishugeine. Barakwesa technology rispiria. Echora byombechesi. Changale nka bendera ya Uganda. Bashangali mayiro munana mbarara Kabale Road. Esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga. Ankole Crazy Limited. Tugende twombeke. Abakazi n'abishiki toilets n'ebisheshero ebikwejunisibwa abantu bingi nitubyejunisa konko bukoko buri kurwaza obubirumu nibutamagara gawo mukabi. Honeypot Herbal Gentle Wash nico kintu cyo kwereberera omubicweka byitu by'ekihama ekikirizibwa bashoho bamagara nekorwa White Mark Cosmetics okurwanisa no kukingira infections kurugwa mu myanya erikwejunisibwa bingi. Honeypot ni kace okuzo musho yawo yo mu ngaro kinamana gukurinda kageze sibwe kandi katongozwa National Drug Authority gumana ko burijo aha murumo omukatare nahanjene yetungire Honeypot omuri pharmacy neduka y'emibazi hono mu Uganda omuri mbara kashanje omumataji gona aga Ankole Pharmacy ebirukiraho tera notu mushanju mukaga mushanju chenda nemwe chenda na mukaga notu mukaga ninga notu mushanju notu mwenda ashatu nemwe abinishatu abina mukaga. Honeypot Herbal Gentle Wash echo kwerinisa burijo buri hamwe ho rukuzi. Kayokwe omubutumwa bw'abashubuzi iwe omurebe witu omukundwa wa Tayari West Television kandi niwe oturikize habanyakigezi FM iganina katonye zitano ndukusimira kimwe omukasheshekeri izoba kubasa kutambura nitwe aho turiye tuganira ahambarira rihanga eyenkumi 2026 2027 kandi outwinaha omukasheshekeri izoba nabamwita Saison mwebaze no muhangu kuruga omukitongore echa Guide Consults ekitongore ekirukora ebintu bitari mwe na bimwe related na economics antenda kumusima munonga kugira ngo yatwerezo bwire kandi niwe ntukusima oriya kwe ahero rumuno tureba kandi turikize tutakagire mu break twaba tukiriye ntugamba aha oku abanya-Uganda bashamerire kwenyweza kabiri habwo kuba budgetage erho okusashura ibanja nangwana na okusavisinga amabanja gihanga agirutwire nago so ntenda tumanye Saison omuntu wa kijezi hateze sha we nabasa kwetegata kugira ngo aganyirwe omu budgetage yebare job kandi nabahurikiza hamwe n'abarebi twaje turya ha TV na radio mwenu omuntu wa kigezi okunana bagambire twine program za government ezitwiremo twine program y'emyoga groups za enterprises za groups nizerundana hamwe government zisente as a sente zemyoga ndebere government yayongeramo another 10 billion twine na nabagambira hari grow ne yabakazi grow yabakazi ninyena ngo abakazi bacejumbire umunonga abo kuba ne yamba abakazi kugira bakore enterprises zabo twineho sako yabashomesa noreba abantu bakora groups ziri difference bakora sako zazo bwe nabashomesa nabo bakora sako yabo aza ndebere government yakwata billion ezindi 20 yazondero musako yabashomeseje twineho abeshonguzi naba creatives aba aventaranda tinigubane wori mu byawo nanyesheme kuba ndahiro muri yawe ati abeshonguza aba kubahurire ngo government eri kwa abantu esente nabo president yaba habura kurabira omuri advisor wa president ni Edrisa Musuza Edikenzo nabo bakora group yabo sako ngero nabo ndebire babongere zindi
president nabagize mu budget yeye because ndijya budget eji ne ya president niwe kuba minister nabona ashokera president konka nawe kandi hariho omukigezi tukujya ngo abantu binitaka konka ehine kindi kwena ngo twikirize kandi twetegereza abantu ekitiri no butakwatanisa just abo kuba kunabe nyine eka emwe jobo ile eka ya kabiri jima ine ya kashatu tkekwata tujya abantu 20 twine benefit yi turi kubona because kwa eka 20 area irrigation inani ngambe yibaze ngo ne targetinga abantu abine emyanya eka 20 mwabani mwana mu benefiting muno kwerundana mwenu nimwe kwata kabantu 20 then government baretereki ebatero irrigation tini kumanya ahabwaje mwaje ngwitwe mpo umurimo gwituru kukinga mboga niwe nimbasa kukinga carrot ndijo nabasa kukinga cabbage ndijo nabasa kukinga spinach like tuhinge very different yes abo kuba echo rahinge niyo value yoragireki iyo ratunje konka benefit nkuru munonga n'ujya gutwate set za government zizapinga ekindi itwe nkabanya kigezi okutura positioning no kuronda ba mu bibasenda barabe nibija tukakora iki tukwita partnerships nabo abo kuba partnerships turakora nabo kundabe nyinitaka ndi kubasa kugira ngo nyweti ndi kwasa kombeka hoteli kunga nyinitaka yanye gwindi ryahuri byamire itaka riroho aba noribona mu bibasenda naja kombeka hoteli wona aja ona nakugura nanye ngo muntu ari kwetegereza ati ndishize ngwangure eti ndako inza kujya kinyine shonga nyitaka nyine iwijo yombeke rero amagoba tugire ki tugashare that is a partnership sezompo konga no shanga ngo umuntu wona prefer ngo nyo kandire kule okimara kurire kura bakata yani billion bajukwa ninga million 5 baceza kuzukhereza iwurugamo gira ki oza umuyankore ninga mubende kuza koronera inditaka ngweno okuganyirwa mu kwitu no kuzo mu partnership sezo ninkuru munonga konkana bwene kindi omu sector nga ya ICT especially minyeto yitu nishabangu bajejumbire mu munonga skills za ICT bazro bamenye sho mu bazega ahabo kuba ebituri kora byona ohire otiremuna na otiremuna na okuronda bajenye mu tuwarizimo bitkoresa ICT hati akwa ni master hanuya okora booking yo mushungwa ya America yes kandi umushungwa yisha akwadora direct akwa tourism niyo sector emwe eyikuleta direct cash tuyo umanya nabanza nakuguze cya umushungu na jene sente akushashuro gira ki ozo wa diximo hari hansi ohingana dora yawe esete za uzo umushaho genda ngwenu ninyana ngo the skills za ICT twe positioning kugira ngo eminyeto yazikwata echa kashatu kigezi ekituri kuburwa mu n'ikintu kakimwe ninga bibiri kugira ngo tubibone mu an industrial hub waruga hano kazambare okarebe eminyeto okwebwine mirimo mu industrial hub ndeba ne bashomu budget baje ngo eminyeto ko ringe mutwarebi eri employed ine mirimo yayo omwiraso hub yambare hari heji babe baturaganise kisoroti nkumanyeka here ejo bakageraganisa konka itwe nani ndeba budget ituru hatiya ni ndeba ngo omuhamakorera masa no mwiraso hubs twine government shimane twa industrial hubs 20 konga twayisa hitano azitanezo tukureba impact izire aha communities zetu rwire tuyo ngo yakigeza rauke emnyete yitu ebone skill ako wareba oku presidential hub ya Katuna yitu mu region wareba chekolire emnyeto skills zibine n'ibintu bari gukora nikimanyisa ngo twatune batkorera industrial hub ebitu gukora nibisha kweyongera kandi emnyete bone mirimo munonga echa muheru aha kuja ngo twe positioning nkakigezi ebitu rwasa kubona omu budget eji no kugira ngo obutare bwitu iron ore twaheza ku batukorera ikorere factory abantu bintu butare first class ni kigambo ngo obutare butwine niyo first class umusiyona mbwenu twakora factory yitu yo butare nzo kushobora tubonemo emirimo eri kwatana ne bya steel tindi kumanya ebyoma mbwenu katugete ebyoma twamane hari emirimo iri related nebyoma kandi no kutimba iron ore kuza kuzwara factory ejona nebye emirimo mbenu ikwene tushabangu oku babiteje mu budget byo kubire bikozerwe tukabere tuganyirwamo echa muheru nkareba mu asset ze bitashaye abona hamizi gabunyonyi bibiri ebitashaya bibiri already process yatarikiye kubyombeka mbenu tumanyisa ngo budget eji asset ze batiremze kumarire bitashaya kuri zabandi zije entambara ya reke bunyonyi
neba yayangwa aza kweri kwanguha ekiri kuyamba muniki omuntu wamugerese iriye nyanja nabasa kubona okuyatambuza ebyamaguzi ningashi omusharuro gwe agureta mu katari ka kabari kwara birajo kabari ya abantu bingi kunkano wakabari nabasa kutambuza obuhereza bwe ninga nawatambura kitashaya ayamuke mugera kole ashobagaruko mumwebaza kwara bayine family kabari nayambuka nakora ki nagaruka ku sente zitashanzirebire kandi nibirija kwangusa aha transport mwenu yo ni direct benefit amuntu wahanyanja ya bunyonyi twongera hari echo ni nshabangu abanya-Uganda benyweze abo kuba budget ya trillions kinana nina URA negira ngo nebasa kushoroza trillions ananitana yes mwene timayisa ngo nabwe still no twanjya ngo budget ya kinana nina ezo kushashura zimwe nizo kushobora tweguza kandi external funding nabwe nete kwa neza as external funding mu government in Asia meta tinemu za banks nzeta domestic borrowing kugira ngo banks zitwino umwihanga yes government neze no yeguza estate na za SACCOs teka yikireyo konka nebasa kuzayo omulingo guha omugura treasury bills na bonds omu Bank of Uganda sako kananga kadetse ni rya mujungu ne ya sente zaba nyingi nezo mu Bank of Uganda igura treasury bills na bonds government ne basa kuza kuronda loan ahero for example tuza kushomerwa budget rwa kashatu rwa ruhireho nkareba minister wa musasizi na presenting al parliament ari kushaba loan ya million euros igana kagara munana zokuza kufinding irrigation iko antugamba when timayisa ngo as million euros nayo ni loan already in the process alize twanturira ngo hariya shatu ni shatu zo kushashura ibanje konka hato already utuyo mu process yo kugira ki yo kutunga so meaning that tushashura turi kweguza konka still ekeri ku developing ateka ima kujya mabanje abo kuba out rugambira no bwo ku America China neje banje mwenu ni yenangu ekibanje as long as government ya controlling appetite out yaho auto atwaika ya shatu ni shatu still we can grow and develop tuwasa kukura ntambura okay turukija ntwenda projections zawe nko muntu ihangeri omwaka gwe byensento go gutwata hamu nibintu ki ebyo uri muno ureba ngo tuli likely kwa achievinga maybe nko mu mezi nkamukaga ago kutandikira haga kutwa following budget age nko kuba gitushomire cyo kubanza emishara y'abashomesa president akajigaba mbaho ari kubaraganisa umwaka gwahwire konka hiri immediate tutandika no kwa mishanje increment bazajibatera so icyo cyari na imezi mukaga icyo it is just immediate aba arts nabo baza kwasmayo baza kubongera ho kasente icyo tegerize no kugira ngo turebe permanent secretary wa Ministry of Education ari kwandika ari kugira ngo increment ya billion 5 kagara munani zibabateriremo nibija kuba ni bongera heziness president akaba araganisa unaje kuba 100% konka omubicwe kabina ariko batero 25% kisa RIZ 100% ngene mishara y'abashomesa yo it is immediate echa kabiri irrigation it is going to kickstart ne basako betari yakigezi konka yakigezi kwa positioning agent bakajibonamo konka hanga it is immediate abo kuba hariho munywani wanje na hingo mwani sinjiro orida ngambere mu bamuraganise babahe weeks 3 release yo seteri kugira ki kuza kwija echa kashatu ndebire atwani tugamba bitashaye already work is in progress ekiri kubasa kugira kucerererwaho nenkutezi mwezi twina ukazi story ngire zona abo kuba twashango ba contractor government abamwe nebe bashashwire bicweka bache ba phase yesete bazikosa zaho bastama nico kimwe neco rukuto rwari ku bunyonyoro kugira ba contractor bahira rukuto bakaza mu cyanga konga ebinde binte government eraganise ebikubasa kuyija and biri immediate PDM neza kuyija konga ni ngabeni shango baza bakora assessment ya impact ya PDM ewireho bakora assessment eri serious tureka kurumana tutegeza president ngari yaza gukora tours kandi biri president naona akigamba unaenda ngo abembesa baronzire babeke yafuru bazaha ground bari kubana bashobora wese mu parliament bari batakora kuza omujyaro uza kureba government kugira ki eri gukora uko bagamba turi kwendera nishaba ngo abembeze gutwino muri kigezi bakorera ngo cyo kubanza batuhe industrial park echa kabiri nitwenda a wildlife educational center yes kugira ngo tourism yitu eyonje go value abo kuba
eji wildlife education center amara kwijamo neja kubera basically aha engaji zite zitwire omuri bwindi neja kuba ayija hihaba lya bwindi neja kubeje hanyanja ya bunyonyi na ebirunga bya kisoro kubara yezo tukolire cyangwa ngo abantu abamwe nibija kuba nibija noika ha education center no yege bindi byona okimara kubyega no wene neja ngwe ozo ojeno informed wale ba weke ya Entebbe zoo elimenya misho zone za Uganda mbale bakatayendijo so tukabizwe na kigezi batere manager akujya mutwine hub ya tourism eri kuchira emyanya yo no mwihanga. Okay. Twenda tusime mnonga mwami Saison mwebaze kurwa umguide consults mukashishikera izoba abo kutwereza obwire bwawe okasharinga ubwenge ubwo yine kandi oyino bwenge bwinje mu bintu bya finance na economics na abarebe bitu hamwe n'abahurikiza bitu aha radio igani na katonye zitano na niwo wabano tureba hatayari West Television twenda tukusimire kimwe abo kubasa kutambura nitwe omukiganire kintusima na hotel ya Sefas Inn abo tutayagisa kurunjo mukashishikera izoba kandi ekiganiro kitu cyahenderera iwe nko munya Uganda wabo yine cyo wayihamu tukushabangu okite omunkora kugira ngo twaza kugaruka kugamba aha budget ndijera yize eyenkumi na mushanju 28 obo yine ecyo ino munshaho obo yine cyo waganyirwa muri area dera hasigara ekitini sakigarukire owahiguru nasigara ndi job na manya apuli nyenda nsime nabinakora nabo aha kamera Cosbat Jime hamwe na Banet na timu yone ina abanyine na timu eyabiri mbaraho kamukuzi kamba garuzeyo mukama barinde musibeje. Kakari tambikizo baryawe na program Gogonoka. Right, ganina katanya zitano banyakigeze FM tanjoro kwakira kandi no kutangira mu program eji ya Gogonoka. Alright, abatwetegura kuzakora imirimo itari